Pozdrav svima! U današnjem videu iz Prirode i društvo za 4. razred osnovne škole vidit ćemo kakav je reljef Srbije. Zato ostanite uz video i pratite kanal. Pre nego što vidimo kakav je reljef Srbije, podsjetimo se šta smo naučili o reljefu u 2. i 3. razredu. Šta je reljef? Reljef je izgled zemljišta nekog kraja i čine ga sva uzvišenja, udubljenja i ravnice. O tome kako određujemo uzvišenje pomože nam nadmorska visina. Šta je nadmorska visina? Nadmorska visina je vertikalno rastojanje od nivoa mora do bilo koje tačke na zemljinoj površini. Sada možemo vidjeti kako delimo uzvišenja. Uzvišenja delimo na planinu, brdo i breg. Planina je uzvišenje preko 500 metara nadmorske visine. Brdo je uzvišenje do 500 metara nadmorske visine, a breg je blago uzvišenje do 200 metara nadmorske visine. Vidjeli smo kakva mogu biti uzvišenja, da vidimo sada kakva mogu biti udubljenja. Udubljenje može biti kotlina i dolina. Kotlina je udubljenje u reljefu okruženo planinama i brdima. Dolina je udubljenje u reljefu nastalo radom reka. Da vidimo sada šta je to ravnica. Ravnica je prostrano, ravno i plodno zemljište. Reljef se na karti označava različitim bojama. Svaka boja ima neko značenje, odnosno prikazuje nam oblik reljefa. Kad pogledamo kartu Srbije, vidimo da 1/3 teritorije Srbije čine nizijski krajevi. To je ovaj deo karte koji je obojen zelenom bojom. 2/3 teritorije naše zemlje su brdsko-planinski krajevi. Na osnovu kartografskih boja možemo zaključiti da je severni deo naše zemlje pretežno nizijski. To je deo naše zemlje severno od reka Save i Dunava na teritoriji Vojvodine. Vojvodina je deo Velike Panonske nizije koja se prostire i van granica naše zemlje, severno u Mađarskoj i severozapadno u Hrvatskoj. Na prostoru Panonske nizije nekada bilo veliko Panonsko more. To pokazuju i ostaci različitih vrsta morskih životinja koje su pronašli istraživači. Manje nizije se prostire i u dolinama velikih reka Save, Kolubare, Velike Morave, Zapadne Morave i Južne Morave. Zemljište u Vojvodini je veoma plodno i pogodno za gajenje različitih vrsta biljaka i bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Na teritoriji Vojvodine se nalaze i dve niske planine. Istočno su Vršačke planine, a zapadno je Fruška gora. Vršačke planine i Fruška gora su nekada bile ostrva u Panonskom moru. Fruška gora je poznata još i kao Srpski Atos. Na tom području je nekada bilo ukupno 35 manastira, ali je veliki broj njih uništen i oštećen, najviše za vreme Drugog svjetskog rata, a jedan deo je oštećen i za vreme NATO agresije na našu zemlju 1999. godine. Južno od reka Save i Dunava je brdsko-planinski predeo Srbije. Tu se nalazi veliki broj brda i planina, od kojih su neke veće od 2000 metara nadmorske visine.
Najviše planine u Srbiji su Prokletije, koje se nalazi u južnom delu Srbije, na Kosovu i Metohiji, na granici sa Crnom Gorom i Albanijom. Najviši vrh u srpskom delu Prokletija je vrh Đeravica 2656 metara. Šar planina se također nalazi u južnom delu Srbije na Kosovu i Metohiji na granici sa Makedonijom. Šar planina je poznata i po velikom broju ledničkih jezera koje se zovu još i Gorske oči. Najviši vrh u srpskom delu Šar planine je Velika Rudoka 2658 metara. U južnom delu Srbije se nalazi i planina Besna Kobila, čiji vrh također nosi naziv Besna Kobila, visok 1922 metara. Na istoku Srbije je Stara planina, na granici sa Bugarskom, poznata i kao Balkanske planine. Najviši vrh je Midžor 2169 metara. U centralnom delu Srbije je i Kopaonik, čiji je najviši vrh Pančićev vrh 2017 metara. U visoke planine se ubrajaju još i Tara i Zlatibor. Osim visokih planina, tu su i niske planine, od kojih su najpoznatije blizu Beograda Avala i Kosmaj. Zatim u niske planine su i Homojske planine, Maljen i drugi. U brdsko-planinskim predelima Srbije se nalazi veliki broj kotlina i dolina. Najveća kotlina u Srbiji je Metohijska kotlina na jugu Srbije. Osim Metohijske, veće kotline su još i Preševska kotlina, Vranjska kotlina, Leskovačka kotlina, Niška kotlina i u centralnom delu Srbije Aleksandrovačka kotlina. U reljefu Srbije treba istaći još i Peštersku visoravan. Ona se nalazi na granici sa Crnom Gorom. O Pešterskoj visoravni kruže čudne priče, poput one da je tu nekada živala troglava ždaja koju je ubio Sveti Đorđe. To bi bilo sve u današnjem videu. Ako vam se video dopao, lajkujte, pišite komentare i pratite kanal.